Maingko. Wow, dan Wulian. Ipainin ko kasunat kay Sakyo. Rito nga tao, lukay ang way pagunin Pohnpei. Yan, kuya ko po, toror kay Sakwat. Ranwat niyarap. April 8. Aran kaunor iya kitriya sa Klimaw. O ranwat, kuya, ran kariya sa Kriyaw. And kuya ko po, toror wat. Chailan ka kan katlamo chail. Pagkitaw chailan katyaw na low-low. Juan Paron Perez, ang kakulian. Kailangan speaker dahil kuburew while nan kuburew ban barawan sansa dahil kabakap o coach samat so bigla palap irumagatin kapakatalang o samda yang agi kicara mas petki yang kit buko sinsila o pabali sa bulmarka bukkan koros iro bilgatin plata mana men kit kan patronami Wasan uya kuburuat sen uya wale penaramas. Maing samat ko labalap. At tungal kapeng may mulatak paan kuburar. Kuburam karan yang kit paan po. Kalaran kong kuburar karan. Silay kit wasa korus. Anju korus. Sebagai maing samat ko labalap. Kubur kalangan wot dan kaliang kit dan ialah malam ibarat. Magdong kit dan kak marahin pira lakong kit. Kaliang kit kak 11 at tungal tutok. Apo nang may koros kalau tela tungal limbag ng komung kawarapor pin komung yang pusan kom. Mabkat ang uyataw din at panor at mail kawit penat tutok. Apkat koros iwalan de kit sa kartida. Dati ni maran sabal mariros at son mo Jesus Christ. Amen. Kalangan Juan Paron Perez o kalangan ng Senator Kan Koros tay kakaya katlan ng sabal matay uyag pur o ibaan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Austin Abraham, Imay. Senator Kwabis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carr, Nine. Senator Sensei Edgar, Nine. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie K. Edwin, Senator Federico L. Irons, Amen. Senator William P. Joab, Senator Alfred Latora, Senator Denny L. Laben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Candice Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Yes, nine. Senator Macari Miguel, Senator Erlin S. Movic, Senator Sheldon G. Knapp, Senator Noble A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Nitaro I. Simona, Amen. Senator Francisco Sunram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan isansal magtry sa bulman ko koro magtry ka katlan sa bulmatay uyag kubur.
Pahrek dan Chancellor Senator Ned, Senator Redmond, Senator Abis Jr., o Senator Mo Pwuhng excusan ang uya kubron ranwot Pwuhng ki Sheila kun kabinsalet ta karabetekan. Mona tay bangkat lanan uya kubur amay kubroye brinda kulian tay tiyo uya sabul matay sakaratan kapeng melel sakaran Mexico kapeng lap ang kubron edilap sakaran kaipani o wawlap ang kubron raksoko wawlap ang kubron isoko wangki sabul marlikan ko nanalang ko nangkanyay ko waw toro rong lapalap kaito koros ng balian tiyak mocho government national, state or local government. Waw toro rong kabinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyaon Kabina Honorable Francisco Yohanis Kaon Kisong Kopung Labalab Nelson Joseph o yang amusong Kopung kan koros kosakse titingol waw Vice Speaker Michael Floor Leader Abram o Honorable Senator kan koros lang samro Loiso Cheriso so masakan langan kasampalan way koros nan chamber wood dan Pohnpei koros nan kalal mas dipin kalal o nan way kan mas dipin Pohnpei rakat o iban pagkailan neo benanan uya kupurun ranwood so iban Pohnpei sa floor leader kan kalwal kailan the top kalangan main Mr. Speaker o kasililiya main ko pamkupuraya mo na iban yang sakar tungal sakaratan kapeng kaipo ni wawan kak kuli sabol mamumna patuyor nilang masaksi di tungal wangdun kamu speaker wang kemail vice speaker wawong tempakapay honorable members kan koros ibil tungalan ko wawong rail kan may patyang jail nan kalari may siyang ranwatch uy patyang kamu yung ran mawong kapeng paya mawong Pohnpei yu melel rail kan may patyang jail nan men kapesya kan mang speaker imen segera mo kesempal mo jo pegik jalan kak katarupo sabulman kita general ran kaisu Karya man. Chancellor na mga kamagit Chancellor matay floor leader koros mo utong kamagit masa ni yay uwa masa ni show kamagit koita miya masa na ban journal Motion to close my Mr. Speaker. namawar ay ban po na sa kamagit Chancellor tingiti masa na ban journal koros mo utong kamagit masa ni yay uwa masa ni show kamagit koita koros mo utong Chancellor sa bulman kita sa matay journal masa ni yay uwa masa ni show tayo tingiti sa bulman kita sa matay journal kamu floor leader kalangan speaker imen pegik jalan kadla mawo coro gitu ya pali nampe isu walunan kalantar Jangan salah mau kamagit pagi kami karyaman pen kamagit child coro tiarok tiger kat pon nampe isu walu aison kat hidong kamutan kusunet kan or resolution kan maka ro sabulman ki ran sumau ay pampleo po na sa floor leader jungal sagaran wow sa palmang Mr. Speaker ibileo sagara momot kesempal wajo pegik jalan suspend order of business coro kati o tatak tan nampe seksilu may unfinished business Legislature Bill number Riap Kisilisak flying Riap Limau Legislature Draft 2 Nabi Fanas amending Stella number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes only Karyaw Kim Shklang Watawat kailangan ni Chancellor makamutan kusunet wet to kamutan kusunet and moni karaturan po na sa committee moni melon chairman card Kalangan may Mr. Speaker. Moni ban pada sa may kamitin moni. Ayon kag merel at yang ada sa umimasanan kosong sa karatang kapeng kay punawa may patuyer nilang. Ito nga wala pan ko mo. Want to melel Vice Speaker, Floor Leader. Ito nga want ki Honorable Senator kan Chorus. Ipinman ito nga lang kiyan sa umawo kasamoy ral kan may patyang tenan kalari mention ng rangot. May Mr. Speaker, po-spend the document magkaya-chapiyatar na special session what kailan kag melil ran what kadiyang nan Korea o kem saklan watawat
and kamotang ko Senator Ria Bukisili sa Glebanyari sa Glimao. Erupaya kemet my Mr. Speaker nuwa o kara-kara ipata sa magkamatin mo ni o kamagad malwat kailan kakto sa lamasen ben kamotang ko Senator Ria Bukisili sa Glebanyari sa Glimao. Tansya lang mga kamagad sa chairman and mo ni karos notun kamagad masa ni o masa ni show pag kamagad po ita kay katat nan masa ni kamuy chairman. Kailangan may Mr. Speaker kamotang ko Senator Ria Bukisili sa Glebanyari sa Glimao. Epit moni makin padu atau pani non minimin saladak me asu ke samalar sama jaya Congress ku kedala uya ben moni wat makin uya umawa ni asu me cem ko te pali makin kamanata moni bukat ken kamanata akin nan jayu o malwat apali yang nasa mata patit tame miran wat sama jaya Congress ku kedala uya ben abol tahun moni wat o ni akan kamanaman tang cem ko akan patu lama FSM Congress kamanata apa tu tong ewo state melen nan ko sana duat Pohnpei state eri puenda de bangku purakan nantian monuwat wegi malwat ya so do uchung uya ben tatago malwat kamanata moni sang nasa mata ko pulak wena pali opisin PMO me monuwat the morning in on minimum salata what kinapali malwat kamanata ang kayong quarter pag thailand kakra sabulman kaya suma ora bago Pwuhng kuya pentatawot eri leladaran wat Congress kamanata re ko sanad me kasabul to mo bukat abon dete bangko program me kasabul to mo bukat eso nung insekto apuan me miye itaragat engka kolla office in PMO ang nantian mo nuwat pati ang projangkan me maluwat kamanata ninduan ko sa nantian mo nuwat erupo agad may Mr. Speaker tama ba bangko puratay long karya o kay lan watawat utag lan sa material ko sa nantian mo ni umuno bugat ang kakuta pali office wo mo ni kan koros maluwat kamanata and ka kolo-kolo office wo nan kayun quarter and diyan mo nuwa dan ka kupul-pul lang nan kupulak when data ban kupurakan wan mo ni may ban kupul-pul lang nan kupulap padpadon wan dala realob isinan isikid wali saktuaw essential may Mr. Speaker may floor amendment game padban kupurakan o wala may riyaw desidu may apolar angkak yang honorable senator kan membiasa merail floor amendment dan angkak sabul man kita Kailangan chairman call for kawe weapons kamutan question na triyap kisilisa klabnyari sa Glimao LT1 try katkatan masin ba dan po na siya pa speaker Kailangan speaker mo na ibahan pa to ay tungal Sakararan mawan kapayam kamuyo honorable members chorus. Man speaker kamu kupura ay tungal sakar me seguawan kak pulis apol mamui kami tuwal me tay taong kam kubut nilang. Pradona uwi wajaw malamut ay tungal sakaran wagang kupura mo. Pero nagi floor leader Kali guawang kampakabayan honorable senators chorus. Ono giray contoh tongkan yang supaya laman mensang kap lanut opel pena kap man besang orang penita welcome opelik ran mawang katung paya mawang contoh chorus man speaker ibaran sakara kami yang memutus samulwat pagi dalam kak laman gi flora men raya buku silisak lemau lapan raya sak lemau Chansal kamagit sang Vice Speaker wagi amia kalimantan kamagit iban po na sa koros mautung kamagit masa ni uwa masa ni show wagi ay po ito na po na sa Vice Speaker kailangan may speaker iman sa karay kami umumutuat kamadahan magtaglawat po kamagitin lungkay o kasantian po ko kay Mamiya na pananane na gustapon
sabol mamui travel. Naisudaban sobong saya bukat kancap nan may mauta naman tariyaman kamu yaman pananane yang into waluk mamiyang wen Pohnpei yang World Expo mapang yawan Japan. El nan may tata pang yawanan wen chuk o sansal na vice speaker o floor leader yang tower nan imuncun sansal na look o kamagut niya kaya apalyalar ang ray sensu kayo pan niya wali pan maluwad ang kakul patrang aman tariyaman ang mini microcoins mapang yawanan wen palaw. El kapatayan mo ng speaker ng July Perin Pohnpei waglim mo high school look ya aware pambilbil tasang public o non-public school ka rin ka kuya student culture exchange wo in China meral pampay na babana na niya leadership kapan kakiyang sawa sa chabron kan mapan mintuan look tamen kair maluto. Dalam Julai, FSMTC Expo, tahun yawanan wina. Hari, mabukat koros tamu sansal, jatuh ini pan, kamitikan melod pan sabol mamu travel, itu kita kanane tok. Hari abman speaker, iman berawan sakar kamu sakar musik, upaki poki. Patak ni awi sini patak yo niya flora men kan patolong anjo to yo ini amet iman ngata kamoget jalan kapai Kriamen. Assalamualaikum kamoget sampai speaker Feramen meriap kusilisa klimau lebniari sa klimau and pai koros mautung kamoget masa ni yai Pwuhng masa ni show kamagut paitar maksudnya mahasiswa pa floor amendment what file la floor amendment riap kusilisa kono lebniari sa klimau mendona sa Senator Simon. Kalau kamu speaker mengenai ban patro aimen luau atau ang pergi komian mereka itu sekan tangke puni wawan mensongot engkak patrang sabul mamu mesai salir ipilmen wan bin komi vice speaker floor honorable senator dan koros Mr. Speaker luau patrang wiyata kamu kediok trailer kakui purki floor amendment number yang pisya kuno ya binari sa limawo sa pagmansira. Dan salamu kamagut miya yero miya karyaman pa ibahan po na sa koros mautung kamagut masa ni yai Pwuhng masa ni show bagi aya paitak kay katianan masa lebe kamu Senator Simon. Kalau nang kamu speaker kuasa palai tuwa sa katan wow speaker komutan floor amendment na patrumon legislature associate pagpagigising one morning is may patpadutalan ng reakit sinipgisak tayo monuwat ang kaksawasa o kamawilaw parking area and Pahrek Civic Center. Monuwat pagka-uyawi ang kakpatusaw ng paved road maintenance fund. Speaker, main miya, paved pan miya, siyang member kan ma. Legislature would kakapali Civic Center, parking lot ng Civic Center in Pohnpei po. Adrian pasaman pan patuloy tuwamat. Hap, ibuman na pan uyawi, ang siya maanan pan miya, pagpampatulong. Namia sent dahil apali masutra sent ang siya pagpapatulong at tayo kapuyak tapasan ang siya sent pamiya. Rano ito sa isang sent miya kakapali pagpagod. Kasumpal pan wasak sit na panapol ng mouse speaker ko ulo ko. Ran bukat kumagit din Roson Mau ang sobra panlalanan kusap pa lang kusap pa kayo lautan ng kuti. Harapin
nawasawat pa uyawito kamaulat. Essential may imo uyawita rumaw wasan piti miskala. Asong toto kasong palpuna tekan. Tokin sila pe. Uya pa nisu sape. Ususun state, national, korus kakatok wasaksit. Araya lumaw o karak speaker menuwa paki kailang kakuprola. Pampaduan turta ang Chairman of Finance. Speaker. Una, kung puro imponan si Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker. Una iba niyang bato. Iman bato ang kumuwi. Ay tungal sa karatan kapim. Wow, man kuburan sa modal ko labalap. Pero bisa kong melembok mabin. Iyang manaman ko tayo. Ibil man wan kong kumu Speaker. Wan ko pais. Floor. Kaya bakabay riyan o members chorus. Uralgan may pilihan kita nan kalararan ut. Wilman kapadaya ngay tol ran mau uralgan may pilihan sabmaran ng kapesetan. Mr. Speaker, I kabanggi floor amendment mawi miye intentional floor amendment what ibil kasambalgi. Iman barawan kain nete sabmaray to talk. Floor amendment what mau sansal piki Europe shoulder attachment in floor amendment what. Sang negara ko man barawan pagita Mr. Speaker. Nagdayag assign lang committee in finance kurang ko check mau report. Chancel में मेयर कमगत यू Kaya na siya lang, floor amendment riyab kisili sa kuno, labaniya riyay sa klimaw, pagi amya karyaman ban kamagutay, panpo na siya. Paros mautong kamaguta masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagut paitar, floor amendment riyab kisili sa kuno, labaniya riyay sa klimaw, assign langar, Committee on Finance, o nituan kawait mamiya, sotre, cost estimate में बात floor amendment what तो मैंने बोला है कि cost estimate. Speaker, kamu Senator Simon. mo essential may ako bulang kambiya men patuan pag kambiyan to ko miya estimate yang ulang to atau ko tayo may kapitulong o ay so may produsang legal counsel kaliya image na yan miya estimate yang kailangan Speaker. Kailangan KPSN information mamiyo iman kawait Committee on Finance and look into mamiya cost estimate and kagan pateng floor amendment o committee ang kaktatongki. Point of information, my Mr. Speaker. Kami Chairman Carl. Kailangan, my Mr. Speaker, itong alwa sa balbang kupuro mo yung pangkurakan koros. Pilmen kapanggiyan Senator Simon kawait mo mamiyanan sa pulme floor amendment o committee bangan apali pwede assignment nintuan tam may wrong information, my Mr. Speaker. Ele tatawag din kak and bilgin kak kapesa pa ng mga malwa to wasa may tatawag pa ng uyaw-uya. Israel kan mapapali wasa pukaw. Ang Israel kan magkaya lutut ba mga bangka na pali para sa belakang balik tayo sumasang kaprodet start pali usu sabi asangan ira kasang balbo ko and kaniyang uyalak kisyan pasando yung pangkamanata ko sa netwood kahit kamanata niya so do we pinabukan niya o anak-anak penwasa bukan kak abali sa kong tatao po ko amiya pikasal po ay sansanan ko sa nadari iutsong melel kamakituwat o ikapanggiya panasay ng kami ito po kami diyan kakpilewang Israel ko mapapali civic center ka sa balwatong nan win kitimelel pelang kalangan may Mr. Speaker. Chairman Carl Masular, masunod floor amendment riyab kisilisa kuwano after ikatiyan ang floor amendment riyab kisilisa kisyu labaniya riyay sa klimaw. Kamu Senator Simon. Kalangan Speaker ko sa pala ito walwap ang promise. Speaker, floor amendment number riyab kisilisa kisyu labaniya riyay sa klimaw ng patawiyata nasan kamukid yung kailan ka nasa rin sa Amerika. Diyan siya lang mga kamagot siyang Senator Simon, karos mautong kamagot masa ni Yay.
uang masa ni show pergi ya poitak tabang kerja nan masa lebih ya masa lebih. Kadang-kadang kamu speaker, itu kalau bang Quran katuat. Speaker kemudian Flora Amendment number yang isu lebih riset lemau reappropriation unit. Essential me tertakuat one monewat kamana mensangan malwat nine session in mawakan. Hari tame wiawi suatra lapin patro temasan manaman me taken kot kiyang me monu pukat tahu ya mamau ya manaman lau tertakuat sakla pesentkan nakla. Karena imun parent moni aptran nagla moni bukat laps. Aime kapurupugi long kue malwat rangka katkiyang kupura. Kaitnya mungkin kapiyon reappropriation dulu. Kalangan speaker. Kalangan Senator Simon pergi KPS kita kawai open kamutan Flora Amendment. Kamu Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Soal momot iman perawan isyuda perawan uang kamadawat ibil kabengi institution Flora Amendment what perawan da masaniata karben Flora Amendment what apa itu perawan da proviso yung perawan ban until fully expended. Karena ibadah kamelam, menyabil koneng talengkak masa ni rawat ro kapurelang kamatin finance porangkak cegoton duan kesalahan olo, engkak kolong niutan wiape me kuburti. Aceng mat, kemudian me pilsore cost estimate me paceng Flora Amendment wat, sang negara me tak kamogit. Engkak kapurelang kamatin finance porangkak cegoto kapacayang provision me sansel sangren institution. Kalam Mr. Speaker. Sansal makamagit yung miya romia karyaman pak makupuro empona sama Senator Simon. Kalangan speaker ko sa pala itu kalwaw. Speaker ipaduan puro yang may gila. Pwede dami sansal. Pilmiyo. Estimate yang untuk tatawag ito. Ari pagpatay sila wasagis. Professor me chair itu kal chairman and chair ko masanin. Ipaduan kami le me pilmiyo project pa me pilyang adopted ng Flora Amendment kay monument. Risto paduan tama kareda mawat ban require professor and niya amin mawag mawag. Ari iman Chairman of Finance to Committee of Finance ang kawit pa. Tatawag tuwan ay paduwan da speaker, tatawag yung magka-miliman, sabalman kita. Apo ito rin pantadak, sutra panta. Kaya ime pagpawiyaw kita ilang kakpurong, pati yan ang kamanaman, o ikamili naman niyo, professor yung pagpaduwa sa aksilan, 2/3 yung ibang kakapali sa amin niyo. Masura, the project total Flora Amendment yang sari. More, main Committee of Finance kakawit, apos ito kami naman tatawag, anaan yung pura lang kami po. Reappropriation yun, kalangan chairman. Kalangan, sansal me dia kamagit yung miya o miya karyaman pen kapurpur lang Committee in Finance and Chair ko kapureto mon mumut. Sansal me riyaw me ipatuan aleti cost estimate o proviso me panananen miye when kakolokol menen monuwat law project wat yung sakla. Amoni pan pone se kamagutay men pone se ma chairman Carl. Ito Kailangan may Dr. Mr. Speaker. Sansal. Ito nga luwa sa bal bangko puro mo yung bangko puro kan koros. Ito nga kapag ang Honorable Senator Simon Pwuhng kawit mo may sabol naman ganan Flora Amendment watch. Ang kawit mapit labin puloy iwan kakpatyang wan kakosaneti me monupukat niya kamanamanta pan mamulaw at tatogla. Essential na sa matay kosanetin budget pan special project me kawit wat patoyar lala. Patuan me special project chorus me malwat kamanata
moni kan chorus makamana ban we mena ban mi law at the dogla asite yang aki item Polepenet Pwuhng chorus patuan special Pwuhng chorus makamana tanam patit word moni kan makamana ban memola at the dogla every ele kawit mawen itungal chairman J and go kawitin nan patit to kakta dog ayang ujung assignment and we are yang kami tu pergi essential buku-buku dagelan pun yang tuksukan dari appropriation word pan kemana-mana ada pergi pantala ada soticar dari bagian kawit memiyoi men pergi bangkuran honorable Simon dan kak kubur tatago dan kak assignment committee the committee money ban nuwan matang kaparatong momor ka sa walwat kalangan may Speaker kalangan ng kawit sang chairman yan moni masalar masin ben irawat ay ban po na sa kamugot mamiyak talang katung ito masin pe koros mo tung kamugoto masani Pwuhng masani show dahil katung ito koros mo tung talang kapralang Flora Amendment Riyab Kisilisa Kisu Labnyari Isa Klimaw Nasahin lang Kamitin Finance Masani Masani Show Kamagat Paitar o Flora Amendment What Asahin lang Kamitin Moni Miyata Flora Amendment Senator Report Alangan ng promi Honorable Speaker kung kupura mo na ibang pacha yung kakache Lagi bago promi cuma sekarang kay bani wawan kak baca macam sabal mum. Cuma luar bang promi Honorable Speaker, kongi Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan. Rekan misalnya baca yang dia kupurin mengisang acu, yang agi sabal mum staff. Honorable Speaker kong kupure membaca wane motion challenge kak kecenan mahasil ben floor amendment. Riap kisili sa kwalu la minyal riya sa klimaw. Kak kariyan. Salamat kamagut koros mo tung kamagut masani Pwuhng masani show kamagut paita terbang ketianan masani pe mia masani pe Senator Edward kalangan ko promi Honorable Speaker kakachuple ko sa bale chungal chakaran wo Honorable Speaker in sansal me floor amendment riap ki silisa kwalu la binyal riya sa klimaw mia estimate pachalal estimation o floor amendment watch pag mall watch mailanggakan kuprela po chailanggakan kupreta drop off zone yo mepacho mo school yo mepacho nan intersection mepacho tato sang kichi pacho sang sokwes o pacho sang nampomal may St. Paul when gagan me drop off zone yo when apali serin school kay serin Pohnpei kay mayang pachuan school wasaw. Aray safety open niyan so oja apali traffic in nan intersection no. Essential memya estimation apumen pagi mall watch. Floor amendment watch and kagan kopurpur lang Kamiting Finance. Ko iragan mo kono yang pachang on ka kopurpur dong nan mall watch an so karwaru. Yaman. Salamat kamagutan ima offer floor amendment what floor amendment Riyab Kisilisa Kwalu nasahin lang Committee Finance and Kakan Check o Kaparatong Mamot niya ban karong palikan makoneng o kaboto Assembly Ward Paros mautung kamagutan masa niya o masa niso floor amendment Riyab Kisilisa Kwalu Terminari sa Klimaw, sa ilangan Committee and Moni. Miyata Floor Amendment, Senator Licanet. Speaker kalangan ng Committee. Iyang o kasililiya man ito. Muna ipan, Mr. Speaker, muna ipan, yata ka magitiyaw, men tiyang iyo, pati ang sablimuni sekretan wa may biyaya, one team committee, Vice Speaker ko, Floor Leader, Honorable Members of the Legislature of Kambalwet, yang si Rail Kamkaros, sepatang Rail Wasakan Karos Ketelibun. Mr. Speaker, ang semangkit dengan patuan yang tak kemungkinan Legislature Wet dan Supplement kita,
Floor Amendment 239-220. Chancana mo kamagit San Senator Likanet, Karos mo utum kamagit masan iyay, Pwuhng masan isyo, kamagit paita, miya masan be Senator Likanet. Kalangkan kami, Mr. Speaker. May sansal pan kupromi, Mr. Speaker, or no honorable members, Yay Gubran Way, may sansal pan, the Governor of Communication 45-25. May pekini wow, Legislature with the Pumao, Kalangan, o Kamanayang Wayne, Kapingamarangi, 65,000 on Alaltan, Tibiso, Kasampal, Riau, mini excavator. Tengkak, Sawase, Sabirmalay project and seawall on enhancement and manpower productivity. Mr. Speaker, Mr. Jana floor amendment with 65,000 with the we are matching you on Modikan municipal government get kita on the project with 24% of the cost of the total project. Planakan ni mekamelele niya tarobekan ni attach ang floor amendment with kakamelele itarang kawit kuburakan. Sang ni mesasan nan tarobekan ni attach ang floor amendment with 269,000 plus total cost of the project. When Kapingamarangi and Kanjal, when Kapingamarangi investor na project with, peki anon kasampal long way, peki survival. Niyan siya legislature with magmag taman nan March 2024, legislature with kita 30,000 on seawall. Meran with money with slabs. Kapingamarangi yan siya wo. Answer mo target kita 30,000 on, target kita 80-some thousand on Alaltan landing craft on project with. Nikaporbor mistake pan kak katok ya, Mr. Speaker. Ran with landing craft with measure 14 feet tail up, 38 feet ray patoya kete kawiyawi tipiso bukat mo na pangkak kete lang Kapingamarangi. Implementation sa Mr. Speaker. And ipatuan nan sindi ko katarato siyang mayor, Kapingamarangi municipal government. And we are continuing appropriation on budgetary line item and concrete card niya. And napalin into and kusantiyan municipal ordinance. On implementation, Mr. Speaker or honorable members, project with when Kapingamarangi Kupruki Railan, we had the project with on seawall. Wasake may rail designated near rail experience to and hydro searches Lolatan state K nan Pahrek Sumala. Mr. Speaker, supplement legislature ko sunti mind, Mr. Speaker, may patuan wauniki o ikasampaliki. Ito may men kapatayang mo na ipangkair, Mr. Speaker, imen peki pangkupormay ni Karakarak project with non kasampal sang tibiso be pagpagwet toket. Kumagatin sawas. Pirmen dahil nawiyawi o lel lansyo mepan too costly yung Pohnpei state and put up as sawas. Mele long nato titat mepangkakate para talakap. Yet, betul kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Likanet, miyata masan ben floor amendment. Speaker, Pamun Senator Pahrek. kalangan ko, Mr. Speaker. Injawan mo tayo itong alwagan ko promi. Pagdalal kan magona yung wawan kak. Toke. Kalangan, kapingi kamatawad siya floor amendment masalman, Mr. Speaker. Pichiri tungal ki ansho maawan kak kanakaila koros hindi wana ipatuan kun mosilin tarubowat. Intention floor amendment what ibil kasampal ki. Kung iya sansal me use excavator riyaw me an lalta. Ipatuan kanto ni ansho otomot
65 Evan Barborani 37 Ban we when use brand new in Sang 65 Padrota. Adrangmat Mr. Speaker, I should have Sanjalangi Imulan the Dogwood, Shivan Tungalangi excavator Riawood. He will take a saligi many construction company ban we are sound construction for Loudwood. You about one the contract who shankan me ban Katete young Gail Magadail ban pointed to show bugat construction and Tama Nanavamie a ban himself. He Kasambaligi an anward Mr. Speaker. Kardam and Barawan Bagima tell show Konan Kak assigning committee in finance, but Koromora and Kakuyawi. Raymond. Kamokitiu. Chansan makamogitiyo o karyaman pa miya. Iban po na siya po miya karyaman pa kamogito. Koros mo utong kamogito masani yay. Pwuhng masani show. Kamogit po ita floor amendment riyab kisilisak tuwa o liban riyasak limaw na sa lang committee in finance. O may pwede ananwad siya karwaro ay men patrawan committee ang kagan report to ansyo karwaro. Alangan. May floor amendment, Vice Speaker. Kailangan ng speaker, iba doon sa karoon umumot kasambalwit, relakan mo patang melalay tungalwawang state public authority patang patay, welcome. Mang speaker niwaw sa karoon umumot kasambalwit, umutwad ang katiyang patoyang yalangan ko, floramin man rea pagkita isak labangal rea sa kalimaw o sa puliman kita. Salam mo kamogit siyang Vice Speaker, koros mo utong kamogit masan yay. Pwuhng masan show. Kamogit ya po itak tayo katiyanan masan ba? Yan masan ba Vice Speaker, floramin minuat essential. Kabubungulan wan ng pantun tatak mo patupan division and primary health care. Uso tumunikap. Pagi wantala wanin sama me. Tetuanan mapakpak niya akamanamantar. Apon kakapalialam na kotaan 45% width. Ano po na ito inintuan niya niyang koros o inintuan ninangin kalatuanan wa kamanamantanan justification of ito patutuang ng question net munuwat kamanaman erlale an kasakarla o tapos naman Oktober yung patuto. Mintuan tamin niya apal po na bay ang tontotong koros ang kasautaan 45%. Munuwat kaya kamanalar wawat apon kakasakarla o wawat ang kaktotok mintuan na pang kasakarla sa Oktober yung patuto. Ay kawawa mutamot may speaker. Kailangan Vice po ikawawan kamutangan floor amendment. Kamuy, Senator Simon. Kailangan speaker ko sa palitungal tuwaw. Speaker mo iman patuan aman tuntutok patu isang nan tuntutok tanah patu. Posisi bayu saya ismu pun mes nyatang walman. Kalau lebih yumo, iban po na siya Vice Speaker. Offer and floor amendment. Mas speaker. Speaker mo kamal. Mohon kembal na Vice Kumkupura iban po na sama Senator Lator kami. Kailangan menuaw mo na iban patro ay bilpatro ang kupurakan kapkaping total pwede kupurmao. Ay tungal kayo benuaw ang kakpatro ang sabol mo mina. Patro yor pang front rail ko pa itigo wang kung kamu wang kupay. Wang ki your honorable senator kang koros. Ay tungal waw ang bilkak wang ki rail senator kan. Jadi yang kangot pwede katrop. Speaker man batawan nanjo mau. Patuan pata kupuramu yo kupurang katuat upag bang prodel jailanggak katgiyang ay sulab nat nawiya sa pulman Pohnpei auditor mayang patang sa pulman telyo kupur eula balalo pulupon. Kailangan Senator Lator. Speaker. Floor Leader. Kailangan Speaker ritual. Kumkupura floor leader pagma
privilege motion yung muna iban po na Sekarang wow sabat kung kupura speaker. When ay sumaw yan kak KPC amen sa matya tuna tak kap yay sung sawasin kusunet kami alam na agis pandala en kak siyan sila sa wat yung KPC ban pramail Mr. Enlet Junior sa kakayar tatawang ki manakap minute ong kusunet tepelian sa was me ewe kubur ana iman jalan katiyang mayo. Kailangan na floor leader o Senator Latoro pwede po na siya kay Chancellor Chang, Senator kong Supplementary Public Auditor o Supplementary Chun Chawas, Melel Staff Attorney, and Letel Neto, Public Auditor Eric Paul. Kailangan din ko prama, wala ko mabate ang tramot. Kamagot yung umiyak tayo ng kombal ma Labinansyo, dahil kombal. 이건 저 김
So muna tayo kumalti Mia kalalabdak yung Senator Simon o ibahan po na sa Vice Speaker ang kawait sa sawas yung kalalabdak na Mia. Kalangan main speaker ay tunggal sa karangwaw sa bahay. Essential na kumandahan wag taklawat at tutka housekeeping yaban tatak yung kasaneti utan pungintun tatak o essential na tun tatak teryo ko naman ban division wo me panale retractive wood o met 90,000 met pokok lang Israel maral na essential bagi til munut manamanta ang kakasa kerlamuri imo kasunnetet te komandan wak taklawat sama napali Amen berwanu yata motion ng closed debate man speaker Salamat Vice. Masalar, masalabin floor amendment. Ivan po na siya kamagut mamia. Koros mautong kamagutok Thailand rutungiti. O sabulman kita floor amendment. Masani yay. O masani so. Kamagut paitar. Thailand rutungiti yar. Koros mautong Thailand sabulman kita floor amendment. Masani yay. O masani so. Kamagut paitar. Thailand sabulman kita floor amendment. Riyap ko pa isa. Sabi niya, Riyay lima. Ito floor amendment. speaker Kami Vice Speaker. kalangan ng kami mga speaker iman patawan sa karay kami o mumot kasambalwat pagi mumot dan katibang patoyang yalang alam ki floor amendment number kapag paisa ko laban niya Riyay lima Dan sila mau kamagut paros mautong kamagut sa Vice Speaker Masani yay. O Masani so. Pag yay ang poitak at angkat yan ang masinabi. Kamu Vice Speaker. kalangan mga speaker essential ban division and historic preservation napadabang kambansa o palayo tuntotok excellent napadaba yung kabumbunglan sang isak tayo o isak sulu o yung pachatat position isak sulu numberag-isapin na attachment kan napatawang mga speaker kahit dalagalan mo niyo salary adjustment Minduan may pagpamil na sang tractor and kambang sa catering ka ba na o patutong kami mamutut kasan sa balan Pohnpei nautan pong o ang chief division and baliwat na uyabawo sudo apol ang sayo ang kakalimutan available may panalin minduan attachment kan ayay may o paypayo kajan monikap and kaktatang 1 cent kan may paypay kan personal o miya 1 monuat mintuan kawit na miya sang finance o palikan kan personal miya moni kan sudo totokla monuan kakapali adjustment mautan chief division and paliyo ebanale aplelatan sawat kusunat saya kabali kusunat wad na panapali sang nagarabo man speaker manuyata motion ng closed debate Dan sila mau kapesi to kawukan floor amendment. Masalar, masanabi. Ibahan po na siya kamagut. Thailand rutung to masanabi. Koros mautong kamagut to masani yay. O masani so. Kamagut pa ita. Koros mautong Thailand sa bulman kita floor amendment. Masani yay. O masani so. Tay kamanatar. Pil floor amendment. Riyab ko pa isa kayo. Riyab niya Riyay sa Klimaw. Ranwad. Ito floor amendment. Kamuy, Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwaw sa pal, bangko puro mo yun, bangko puro kan koros. Ipilmen, pati ang maluwad o kasamo o ano ki, pati ito sa matay auditor o iray kan may maluwad po na siya. May Mr. Speaker, nawaw karakarak, kamagad maluwad talang ka, kuya ko puro ki, floor amendment number yun, kupay sa kriyaw, alam nangyari sa Klimaw. Chanchan ang mga kamagot sa Chairman Carl, koros mo utong kamagot ang masa ni Yay. O masa ni Show, kamagot ang paita, masa na ba, Chairman Carl? Kailangan may Mr. Speaker, niyaralap kamodahan ukadagalawad pagpagawan mo niyo, dalakit tuwa bulimesak. When ka kapali, tondadagan housing authority riyaman, kawait pa miyayar, agis kurela ng committee. Sansal may ang kapadapat, may patiyang
kamotang utak lawat men KPSU sang director in housing authority makawait committee me contoh agreement buat Kadkadaur housing authority Pwuhng isang bari isak uyala ko sandin tatawagan malwat o ele government wat me irai to tatawagan me arai tungal papa government would pangkin sembari isak ta Pwuhng apangkin mia adjustment dong right tungal salary ni aralap talakit tuwa kilo may isak wood pa napali adjust salary in contoh agreement mesansal nan men KPS me uya men kepada ang kamodang utak lawat wiran kak padawaner ara tungal isais kap bagi sabis wana sore isang sembari isak mera papaki yer government wood kalangan may Mr. Speaker. Chairman, call the other matter of the committee, Vice Speaker. Kalangan Speaker, ay tungal wao sa pala, tungal yung kapungong uya bantatok with my Speaker. Essential may uya pa yung length of service incentive uyawi o kunuyawi. Aro po yung contoh takriya manuot pagpamiyanan pachato o kukoto iyasanti. Essential may miya moni. Ako nang talang kakapali. O kapinggiyang rail kung totongkan may lalabot. Lalabot ang totoo ko kinananti yung totoo. Ari, kamumadang wakatakalawad niya man kamanamanir akakera bali incentive yung one service rail may rail kung totoo kura kung totoo kriya manuot kung alamtik. Sang ni Karabol man padawan niya ta motion in close to date. Kasi na mau KPSU kawait mamiyak Thailand rutung itu masa ni berkoros mautung kamu masa ni yai uang masa ni show kamu poita koros mautung Thailand sabulman kita flora men riap ke paisak riau lebihnya riasak limau masa ni yai uang masa ni show kamu poita rokta sabulman kita flora men word Mr. Flora Amendment Senator Edward. Kalangan ng Promi Honorable Speaker, ang kakachaka sa balay, chungwal sa karan, wow. Sa karan, mall ko chong kariya men chay lang kakachang nan masin kan. Flora Amendment rin, kisilisak kayo, lamilal rin sa klimaw. Chancellor mo, kamagot siya, Chairman Edward, karos mautung kamagot masa ni Yay. Uwa masa ni Show, ay po itak tayo, ang katyanan masa ni po, ipan po na siya, Chairman Edward. Kalangan ng Promi Honorable Speaker, muna iban pa chuan Flora Amendment rin ki paisak silula milyal rin sa klimaw, men sa karkitay chungal kapingong sablong staff. And sansad, non-record Honorable Speaker. Honorable Speaker, Flora Amendment rin ki silisak kayo milyal rin sa klimaw, pagmolwatch. Siya lang kaganewang PUC o kamukit overflow yung may patch-patch sa ito na kawat. Tuma nankani na pacho tila common light o tonluk overflow yung pacho mo ang kagan kamukit sang ng kani mo si chuko na yan pachuan na yung pangkupurkan sumakan may pacho na ansongan pilsa mintuwa mo kupurkan inanan mo hangi and sansal may estimation attaching Flora Amendment Watch. Ako man bagita. Flora Amendment Watch ang kakapurpur lang finance. Committee Finance ang kakawang PUC o apali ito. Totoo ko ang kakamugitan sa karwaro. Kalangan ng Promi Honorable Speaker. Kalangan Senator Edward, kapyung kupur, mamiya. Flora Amendment, riyap ko pa isak silu, laban niya riyasak limaw, nasahin lang kamitian moni. Kamitian moni ang kakcheck mau o kasapaltong umutut. Karos mautung kamaguto, masa ni Yay. Uwa masa ni Show, kamagut paitar. Flora Amendment riyap ko pa isak silu, laban niya riyasak limaw, nasahin lang kamitian moni. Speaker. Kamu Senator Perez. Salamat, Mr. Speaker. Dengan padawan nyata motion and kapreteng demasan pen. Speaker. Zanut mas kalangan, Mr. Speaker. Kalangan Senator Perez, yield floor on Vice Speaker Michael. Kalangan my Speaker, kalangan Senator Perez. Speaker, ibarawang sa karay kami umimot kasambalwat pagig. Umutwad ang kakuwalangan ng Flora Amendment rin kapag tayo sa kayo laban nga rin sa klimaw.
o supplement kita. Dan salam mau kamagit sampai speaker karos mau tung kamagit masani ei uwa masani show bagi ei po itak tabang kerjaan masani itu iban po na sampai speaker Kalangan main speaker Motion closed. iman kobrayong floor amendment file lang kapan yai anahan mamiyamat onsansal Girawat sudah anahan sudah tuwa ka peracungan makana anahan cost estimate na touch na ruwasindil amit po kaya miya unang kanto mamiya ang sawat ang kaktabon tama miya kung nabalik kamu o is mo kong pampalata kung niyang saikan luka ba miya cycle ang ananan tertan way ekop ko or main speaker sang nagarabo man yata mo sa close today Riyaman. Chan salam mau kamagit mayor masalar masan ben Flora ben riap ke paisak payu lebih nyari isak lima iban po na sa kamagit talan tung ke masan ben karos mau tung kamagit masani ei uwa masani show kamagit paita karos mau tung talan sabul man kita Flora ben wot masani ei uwa masani show kamagit paita rok tabi sabul man kita Flora ben riap ke paisak payu lebih nyari isak lima motion speaker incoming close main motion Riyaman. Saya salam mau kamagit mayor sampai speaker Thailand rutung itu masa naben kamutan ko sunat riap ki sidisak leben ya riak lima LT1 masalar masa naben iban po na sa kamagit karos mau tung kamagit to masa ni Pwuhng masa ni show kamagit po itarok tayo rutung tiar masa naben pagi tayo bangkat janan karya o kim seklan watawat o pagi tayo bil kami nata Flora men kay Betiangar mon rutin masin ben kamutan ko sunod wat asabal matay rule may require duplication panselti o kamutan ko sunod riap kisilisak leben yari sa klima LT1 o yalar LT2 kaya bangkat yang ngan usus ningil o gan po na sa chief Senator Brown, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irons, Senator Latorre, Senator Laben, Amen. Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, amen Senator Miguel, Senator Pahrek, Amen. Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, Mr. Speaker. Insan salang way masabal matay tatok tausus metok kamutan ko sunod sabal matay usus metok kamutan ko sunod riap kisilisak Lebih hari isak lima LT2 usus kualiman o soto mauang ranwat tayo kamanalar kamutan ko sunod buat speaker dari yaw kan saklang kamu pa speaker iman barawan pagod galang ka torok tuang dan iray sa kuno masalanis dan salam mau kamagit sampai speaker o pagi amia karyaman ban kamagit og tayo torok tiar og tayo kat po ng base po speaker kamu pa speaker speaker ay tungal retoror kayo mga speaker kumpang kumintak kubro members kumain ang sumantang
ngayo senator latero banana perala pokinca kapal salia telah penini amegod may man padawan sakara gumamot kasampal beto ya motion man speaker transarawi sansalang kami ay tungal pakpak yang kaktatanggi apat sto sa tawi patulang halakaw mo pato kecil perkalangan kamu may tangi yang kak tungalang ke privilege lo speaker ibadawan para kalabot mo katakatakan sawat tayo sto Nawan talal limanin patota when kak rarwatala kamawi ang kausan and then piti sa kawas koloniya ng paripato sila sabto ikin na maur ko sa bukat unya patota lalal mo essential nan estimate mo niya wansan mo niya rar lelite kamaw abuano katao mapansa to apalta Mr. Speaker wan talal limanin me ekis one people of Gipan tape, Luapon Ban, Taysang Brugitonan Pilapo. O Ban wasted one mono, the Kitay, and Nantian. Pilan Nialo, my speaker, Baton, Yabatan Lil Bogia, Misanamau, Lepelepan Tonkan Pil Riau, Padawasaw, Makakian, Sawas of the Yuzu, O Apali, Kosanakan, Nankawalin Pil, Lil Lawachuk, Kamara, Patoyula, Lilpiana, Nagana Poltamau. और बेंगक अपल में स्पीकर इबदावन कमिल में कोनों कम्पे उनचा कोई अंशवत पीपी कतो या कुबरता लिंगक संचाल ओ मिया एस्टिमेट में पटपटो यर में कमरमान इन वटवत कयो बलबन फाइनेंस अब कोनों कम्पे या उनका कवई तो उतान तामे बांका कनावाली वोटर वेस्ट रार वगत ये ताइस तो वसावत में पटतलाम पम चक्कर sang negara po mang speaker iman pagi komunasyon kamturiyaw makak ni ansaw matangoy masudakak ng special wet anan special na pang kayo kawitin iyaban tataw ko ingkakyang tatangkan masan kay iman pagi kami ingkakasayin kamtin PWTC o finance ingkakoy kita na o paralan to wasami ito nawan sa karawang komunidad. Walian di, iralakan na nurti alwo to paki, man speaker. Welcome mo. Chancellor mo, kamagit sampai speaker, koros mo itong kamagit to masani yay, uwang masani show, pwede kamagit to po ita, miya masani ni Rawo. Mo, kailangan speaker, Kamui. Kireo, ay tumalwaw lapang promi ang vice door honorable member kan o iragan may ampatang tayo ng Mr. Speaker mo even mo in patuan to kawi mo in ako na ng supplementary option TNI raniyang patang wagi irail may ba inspect project pukat mo iyagis med magdalpel sa supplementary project material kamanata me office kasampalwat sa kanyang patang o pangkara kanyang project pukat mo niwasa me pan kak utan syutra apal ni Pwuhng i patron tremet work i wasa me supplementary semen kan ong balian construction o so ong kan Patri utan pilarail pukoran kak trek uyaban tatok pukat ong kak kawuti ma miya tatok me siril tan taur ni Pwuhng uyaban tatok ay imet me imen yang kapatraki yang tam sa Kailangan siya na daratuin miya ito masana Rawo kamu chairman finance Kalangan may Mr. Speaker ay tungalwa sa pal bangko pura muya bangko pura kan kores men kapeng kita kawai din five speaker senator itu pun o bilmen kapengang itu ngal chairman in PWTC o ente the men committee ban mokit kajang committee bang kauna bad estimate utan committee ban ewang TNI PTA o palikan mo kona ari kapengi kawai me sang senator itu pun boleh bil uya kawai din committee I kapengi assignment what kalangan may Mr. Speaker Speaker Bachelor masana Rawo motion to reject the motion po Chancellor kamagit yu sang Senator Perez Bachelor masana Rawo pan po na sa kamagit sang Senator Perez tayong retungiti
Koros mautung kamagita masani yay. Oo masani show kamagat paita. Koros mautung Thailand sa bulman kita kamagat masansal sang Vice Speaker masani yay. Pwuhng masani show. Sansal kamagat paita assignment mo panasay na ang committee PWTC o committee Moni. Miento Iratoro. Speaker. Kamu Senator Pahrek. Kalam, Mr. Speaker, I told Rotoror a bit irayum ipadawani ang watagnan tarubo. Dahil modwat padawanta sent o legal services. Ranwat legal services pilsyon tiyang dan facility Pohnpei state government pil saban kiyang rail. Tami barawan punatugi, o iman barawan ratororgi. Alawat turnaround no, shoe Pohnpei state government. Iman barawan pagi ma sabul mo yung office and gagasahin appropriate committee and check uyapan the talk pugat ma uyaw ni. Abmenel mabit legal services. Kariman. Siya lang mga magkamagot yung miyayor o miya karyaman ban kamaguto. Koros mautung kamaguto masani yay. Pwuhng masani show kamagot paita. Miya masinbe. Masyado masinbe. Kamu Senator Adwin. Kailangan speaker mo himing yato kamagot dan ka kasayin lang kamtinsiyan ko. Kamtinsiyan ko. Sansal magkamagot yung miyayor Thailand. Assign lang kamagot wo committee chayan ko. Masular masanabe ni Rawo ay pan. Pona siya kamagot Thailand rutungiti masanabe. Koros mautung kamagot masani yay. Pwuhng masani show kamagot paitar o assignment wo pan assign ang committee chayan ko. Koros mautung kamagot masani yay. Pwuhng masani show kamagot paitar. Speaker, may gulo-gulo siya. Ako po rin po na si Mas Senator Liganet. Nagprotong kami. Kamu Senator Liganet. Kalangan kami Mr. Speaker. Amen. Dahil floor motion niya mawiyawin ng week managiri sa paduan sa supplementary session last week. Mamaya juga sa karatan wow saban. Floor motion niya the good Senator, Honorable Chairman Edward, nagkapitelong na session last week, may pitata eupenan Pohnpei o Marcel on trade. I-floor motion may mensay. Ikasampal ki, irobo Mr. Speaker, sansal may indangan floor motion no, Committee and RNT and Eukiyong Marcel, on weapon kosonti kan may pitata trade. Ipil ben pokata beki kasambal ki. Dahil kamelala may dahil wawagin may ansyo may trade pa wiyawin at Pwuhng melal state Pwuhng Marcelo Pohnpei pangkakate terkak puita. Beki supplementary capacity and address anan supply and demand on way market to itatan apali. Ari imen peki ma so koneng committee and RNP and below giyong government and kusai ni weapon kosonti kan nepitata trade nan Pwuhng Marcel Pohnpei Ogusay. Penkak kalau tela opportunity yo. Wasakan mesudah itar Pohnpei and kakapali kusay and pick up. Karpe kusay keren. Example bagi kita kusuya. Shop meban apali trade dan Pohnpei o Marcel. Epang kakate expense ya tu operation in Sopo sedekah ni ya kosontikan me pangkagap me pitata trade
Ini men kita masuk kenang komiti NRNT and bill. Kabatayang eupene wo on kusai state government. Sedapat wan na yan nane kamakit ma information ka kalang. Siya mo kahit ang kamugat yung mo, concern yung mo, bakit na retoro? Kamu senator ka? Salamat, Mr. Speaker. Jungal retoro, amuay jungal wow sa bal bangko Pwuhng o bangko Pahrek. May nakunangal talang kairat sa matay session. Ang retoro may man patungan motomot ya, ang mabit kaway din sa nadalikanit. Tatawagan na rin diyo, test run yung maraman ya. O rinangi Pohnpei. Mabit ko say nakabali mura. Test run yung kahit ang tayo bang kasan na diya, trade me bang wiwiyawi kokolat. Magito uche. Jalan kaki area pwegmet imen kong ngayo sa nadalikan natin pati ang RNT i kasang balki ay muli mamiya irailan representative kaya nana pati ang imen nuwaw karak pweg jalan kaki sa pumatay session. Siya mo kamagit yung mayor trailer ran muli di siyang uyakupurong ranwat o sa balpene lakap Maladun kupura, cancel makamugat yung mayor o iban ponas, mapoita, macho ak tay Kadkadaur model. Patrawan me mayor men pil maasin da patronan retoro. Pakair. Mayor pakair aban ponas pakaira o retoro men bagita. Motion niya. Mayor pakair. Chairman in Education. Salamat Speaker ay tungkol Sekretary Wow Kapatabat Kimin Pakargi yang members in Committee on Education makloke uran wat kini sabul macai ini. Pakar sa Chairman in Education o kangong uyang member kan ang patang Chairman kloke uran wat kami Chairman in Finance. Kalangan Chairman Pwuhng Pakair Masansal Committee in Finance Clock Riau Murisawas o Kongong Uyawi yang rail kan may introduce floor amendment and ewan Committee in Finance. Speaker. Morin sa uya ko pulunran. Speaker. Kami Senator Pahrek. Kalang Mr. Speaker. Men patungan amendment motion mamiya mo. Tayo ka kumalteran wat o sa balpen subject to call. Speaker. Nama kamagit mamiya. Mayor Pakair, kami Senator Edward. Kailangan ng promi Honorable Speaker men kaysa balje chungal sekaran wao sekarang committee na RNT mamiya karong yung murusawas clock riau. Committee in R&D Clock Riau Murin sa Wasan Ranwood. Masalar Pakair ay pangan po. Speaker ka kapungalad Pakairo po join karong yung mo finance education clock eh. Kamu finance pampatyan Committee in Education Clock. Masalar Pakair ay pangan po sa kamagit mamiya trial and run muleti isang uyakupur o subject to call. Trial murkambal ma
Tayo sa palero na sa matay uya kupuro. Muna tayo kumalti kamagat yung niya tayo kumalti siyang uya kupur. O sa pal pa na subject to call. Koros mo utong kamagito. Masa niya o masa ni show. Kamagat paitar. O itungal kapung o vice speaker o honorable senator kan koros. Floor leader tayo bang kumalti siyang uya kupuro. Sa pal pa na subject to call.